rewagu asen rubah awak ketetegu alai mele satu aku alai mele tali fusegu desamulala pangerang-eragu na itariaina ogemi tetegu desamulala pangerang-eragu na itariaina ogemi tetegu aku kuring kue eroge mufan sandra utu mitu badan nesu utane mitu mangali lala wa auriku soat tedanya lefahara zakiku mitu mangalui lalawa auriku masoat tedanya lefahara zakiku Hei Yesus Kristo onor kalani saud banatare sama uda hidup onar hiliku da uga yada eso ayah minogoi dela da opa katamuku ade baba nato harizaki baba nato hong ya iya baba fanura ade badan sari baba nali soguna kapoto baya uga ofo harizaki ira soaya ire ofo nabuli ira dan ya banahyaku si soya o kahi jalo kalami ku si soba terugo ena utere sedenya tatuani aku berfuri ba ena utere sedenya dan husenia ya Tuhan ena angan salahiku enak sau sendra lalah razakiku nasogine tunal peke mangabuli doke magu Panaya siso yau ke bamba benau aku kuring kue eroge mufan sandra utu mitu badan sultane mitu mangali lala wa auriku soat tedanya lefahara zakiku mitu mangalui lala wa auriku masoat tedanya lefahara zakiku hei dengan salahiku
enak sau senda lalaha razakiku nasogina kenal peke mangabuli dokenaku panaya sisoyau ke bamba benau Hei Yesus Kristo ono lokalan saud banatare kama uda dito onar hiliku da uga yada eso aya nino kui dela da opa katanuku ade baba nato hari kaki baba nato horu ya iya baba kanura ade badan sari baba nalu sebuna bapoto baya uga ofo hari kaki ira so aya irek ofana buli ira dan ya panah yaku si so ya om bahi jalo kalan iku si so bateruko enak utere tedenya tatuani aku nurfuri ba enak utere tedenya dan husunia ya Tuhan